Mukbang makanan khas Sunda, ikan asin sambal lalap. Bismillah. Sawi putih sambal tarasi. Hmm. 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 Daun singkong, nasi hangat, mantapnya. Hmm. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa, sambal pemirsa. Kali ini sambal tomat. Ada lalap, daun, pepaya mentah. Ini udah dicobain ini, pedas mantap, pedas nikmat pemirsa. Sini juga ada telur dadar full, lalap, daun pepaya. Cuci tangan dulu. Mangga taruang kasadayana. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telur dadarnya, sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Wah, mantep sih. Ini memang mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Daun pepaya mentah. Hmm.
Baik pemirsa. Baik. Banget. Ada tempe goreng juga sini. Nasinya pulen. Mantep. Nasi sambal. Mantep. Nasi sambal, telur dadar, tempe goreng. Kalau lagi sehat gini aja udah mantap surantap pemirsa.